siganwa irarikurura biza kurangira Poisson pilote wa Cavendish babari kwe mu ikorosi rya nyuma ajyana na Poisson pilote wa kabiri abandi bose ubundi Poisson pilote agomba gusoza. Ngibyo rero iyo ni ikipe ya NSN umwe babiri batatu bane etape yarangiye ngabo bari kumanuka rwose bari muri position yo kuza gusoza agace kanyuma ariko kandi Eritrea nayo irashaka ko nibura yazamuka kujya kuri yo reka ubu n'umwanya wo kurwana position reba ukuntu uno mugabo yaryamiye igari yarifasha ryicarira arishyira ku butaka nukwanga ariyegereza ku butaka ngo dirimo ariko ngo fete gwifashe hasi yego yagenda ngabayo cyane ngabo rero umwe babiri batatu Mayo Jaune yazamutse gufasha umusprinter wabo kubera ko ivyo byamaze kurangira. Mayo Jaune irarara kuri ne mu biganza byande bya Mati bityo rero kubera ko akazi k'uyu munsi karangiye nafashe bagenze gutwara iki gushaka amafaranga yiyongere mu yandi cyane 1,100 cy'amadolari yitwa etape ya Tour du Rwanda. Ngabo NSN bose bamaze gukora dore ni mukinyi wa NSN waraje noneho wagiye kurebe guturuka inyuma areba ngo ndebe mu bitugu ndifite ubushake. Ikipe irakomeye, iyi kipe irakomeye mu kanya rwose ribaze ku karere ubundi abakobwa batega amaboko babyine babereke uko mu Rwanda tubigenza. Akaba rero avuyeho yakoze igihe kinini cyose turagushimira cyane akazi wakoze Mayo Jaune ariko itazamuka mu kintu uturutse inyuma agiye gushaka amakuru ayisagaruka kugira ngo akurure kubera ko mukinyi angiranya kurura we akazi karangiye. Mayo Jaune afashe isiganwa mu biganza bye ntabwo ari gushaka etape ntabwo ari gushaka Mayo Jaune ahubwo arimo arashaka etape Etimane Enon ndetse na Paul Marty bashaka ko batwara etape zamuka gusa ikipe ya Picnic nayo tayari cyane. Picnic abakinnyi batatu bazamutse tugiye kubona sprint y'amakoma tugiye kubona sprint za cyane hano icyo bakoma kora cyose rero nukubaza kurwana bamaze kurenga hehe bageze kuri rond point ahanga bari kuzamuka. Picnic iraxereye Picnic barazamutse ikipe NSN kurayo Mayo Jaune yakomeza kurana nawe kinye bakiriho ariko nawe n'umunyayiterari nyuma. Picnic wamaze kwidepoza NSN yamaze gufata umuhanda. NSN umwe babiri Eritrea azamutse akase neza virage iyi ni kosi banzi rya nyuma arimo arembereye ndabona Enoke yamaze kwasama NSN afite umukinnyi umwe babiri ndabona Mayo Jaune we yamaze gufata kujya muri peloton gutuza. NSN yafashe ibintu biganza byayo akandagira igare ngo muri dauto wa NSN arakandagira asigaye dernier virage NSN ataka atanze umwanya Rembe tifatiraho akata Rembe ajya muri sprint reka turebe Etimane Enon arembere mu ikipe ya Rembe ata sprint cyane Etimane Enon yatinze umusore muri Rembe shaka etape akora sprint nyukirigare arabikoze abwiye imbere yuko abikoze abwiye abasigaye mu Budage uko abikoze arabikoze abatakiye ku bitaro bya Gisenyi azamuka yashirije NSN Etimane Enon yabyageza ariko ntibyabasha kunda. Mayo Jaune kumye mu biganza bya Krishi ariko batakaje etape nibyo batakaje etape ahubwo etape yerekeza mu ikipe ya Rembe. Twarabwiye ngo iyi Tour du Rwanda biragoye ko umuntu yatwara etape akongera akiyongeza indi etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Uramubona Heidemann ahita agorora umugongo. Etape ya gatanu ya Tour du Rwanda 2026 ikaba itashye mu ikipe ya Rembe. Uwo rero ni Byukusenge Patrick wagerageje ntibyakunda. Iyo rero ni etape ya gatanu igiye mu biganza by'ikipe ya Rembe iyo mu gihugu cy'Ubudage. Etape ya gatanu rero ikaba itwawe n'umukinnyi wo mu ikipe ya Rembe. Rembe itabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda iza muri 2026 kuri sprint ikomeye cyane. Abakinnyi b'ikipe ya NSN bishoboke ko bagize umunsi muremure kuko barebanye bati ninde ugenda bose biranga ariko birangira Rembe yegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda.
intera kilometero 82 yari sirku yabereye mu karere ka Rubavu ku nshuro ya mbere ibereye muri aka karere. Igare iminsi 2 mu karere ka Rubavu ko ku munsi w'ejo hasoreje etape ya 4 ndetse uyu munsi hasoreza etape ya 5 ya Tour du Rwanda. Nguko uko rero bigenze ubwo hasozwaga etape, bivuze ko n'amasegonda 10 ya sprint ya nyuma ya bonus nagiye mu ikipe ya Lembe. Ariko twakira Uwiduhaye Mike arahageze nyuma y'iminota 2. Benjamin Boss akaba yikwenye etape ya Tour du Rwanda isorejwe hano mu karere ka Rubavu. Benjamin Boss rero akaba yaravutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2023. Akaba rero Benjamin Boss cyangwa Zemke Jemaine cyose cyo bibeshye umuntu wegukanye etape ahubwo ashobora kuba ari tuza turebe nukora double check. Ntagariwe mukanya turaza kubabwira amazina. Ikipe ya Lembe yarekeramye ko yahinduwe agasimbura Jemaine Zemke. Mukanya turaza kureba neza resulta nizimara kutugeraho turamenya uwegukanye agace ka 5 ka Tour du Rwanda. Nguko uko rero abakinnyi ubwo bageraga muri metero mu birometero bya nyuma kugira ngo baze gusoza muri etape ya 5 araza kuba Jemaine Zemke. De kureba neza kuko ngiyo rero sprint muri dernier virage binjira muri ikorosi rya nyuma igana ku murongo. Jemaine Zemke n'utwaye etape. Jemaine Zemke niwe wegukanye etape, umusore w'imyaka 20 akaba avuka mu gihugu cy'Ubudage, ufite umwihariko muri sprint ndetse akaba ari n'umuzamutsi, kuvuga ngo n'umusemi. Nibyo rero niwe wegukanye etape ya 5 ya Tour du Rwanda. Ntago bisabye photo finish kuko arabakanze muri sprint arabarangiza. Urani Jemaine Zemke wegukanye etape ya 5 ya Tour du Rwanda, kilometero 82 ibyishimo bikomeye kuri we. Marambwe ati felicitation kabisa, nta urakanze turibura. Turemeye umusore araserebuye, aragenda kamera iramukurikira, aragenda ku myaka 20.